eno ke phitlhelelo e tshosang letsatsi fela morago ga gore maAforika Borwa a voute. Dipampiri tsa balote di na le letshwao gaufi le lekoko le le busang ANC ebile di na le stempe sa IEC. Di fitlhetswe di gasagane mo mmileng ono ka labobedi. Baagi ba biditse mapodisi ka gonne barutwana ba sekolo se se potlana sa Zamin Tutuko seo se neng se dirisiwa jaaka lefelo la go vouta ba fitlhelwe ba tshameka ka dipampiri tseo le dilwana tse dingwe tsa IEC. As we working here, we just took those boxes and put them in the recycling bin, thinking that this was a waste because we were done with the votes. We did get the police, they were here, and then we waited up until the forensic and the IEC officials came over. Santse go sa itsewe gore gore nngwe ya mabokoso ao e nang le nomoro ya lefelo la go vouta le le seng teng mo Tshwane e fitlhelwe kwa Mamelodi. Mapodisi a dipatlisiso di sa tsweletse fela a santse a letile tlhaeletsano go tswa kwa IEC. We obviously seized those boxes. We have since opened a case in terms of the Electoral Act, and we are currently waiting for the Independent Electoral Commission to provide us with a statement regarding those ballot boxes and ballot papers. Commission e ikemetseng ya ditlhopho e tlile go bua le bobegakgang mo thapameng ya laboraro ka ga dingongorego mabapi le ditlhopho tsa mosupologo le ka ga tsamaiso e sa isegeng jaaka go fitlhelwa ga dipampiri tsa dibalote tse di nang le matshwao a go vouta mo go tsona. Offense Stimo, SABC News, Mamelodi.